Om Swastiastu. Titiang Kade Indah Agustini pinake mahasiswa program studi pendidikan bahasa Bali semester 5 Renggalahe Sani Mangke Titiang pacang mausang indek kasusastraan Bali manut ring periodisasinya nih. Kasusastraan mawit saking krunelingga sastra sani mateges ajah-ajahan utawi kaweruhan lan krunelingga sastra punika boleh pengatar su sani mateges luwih utawi becik lan boleh konfiks ka lan an sani nayang kawentenan. Dados nyani kasusastraan inggih punika kawentenan ajah-ajahan sani luwih utawi becik. Kasusastraan Bali inggih punika kawentenan ajah-ajahan sani luwih utawi becik sani medal saking budi utawi herdaya imanuse sani nganggen bahasa Bali lan kasurat antuk aksara Bali utawi huruf Latin. Sani mangke pacang bawasang titiang indek kasusastraan Bali manut ring periodisasinya nih. Manut periodisasinya nih, kasusastraan Bali kakepah dados kalih. Sanika pertama wenten kasusastraan Bali Purwa. Sanika ping kalih wenten kasusastraan Bali Anyar. Sanika pertama wenten kasusastraan Bali Purwa. Kasusastraan Bali Purwa inggih punika karya sastra sane sampun wenten do ilu tur pidaging nyani akeh indek tutur-tutur sane kalintang linuwe. Kasusastraan Bali Purwa wenten sane mewangun gancaran lan wenten sane mewangun tembang utawi puisi. Sane mangkin napi ke sane muaste gancaran punika. Gancaran inggih punika kekawian utawi karya sastra sane masifat bebas lan nenten kaiket antuk uger-uger. Kasusastraan Bali Purwa sane mawangun gancaran minekadi sanika pertama wenten satwa-satwa. Sane kaping kalih wenten wira carita. Sane kaping 3 wenten itihasa utawi parwa. Sane kaping 4 wenten perlambang utawi paribasa. Raris lanturan titiang indek puisi utawi tembang ring kasusastraan Bali Purwa puniki. Puisi utawi tembang inggih punika kekawian utawi karya sastra sane kaiket antuk uger-uger. Tembang manut wangun nyani kakepah dados petang soroh sane ketah kebaos sekar. Minekadi sanika pertama wenten sekar are, sanika ping kalih wenten sekar alit, sanika ping 3 wenten sekar madya, sanika ping 4 wenten sekar agung. Sane makin pacang lanturan titiang indek kasusastraan Bali Anyar. Napike sane mewaste kasusastraan Bali Anyar punika. Kasusastraan Bali Anyar inggih punika kasusastraan sane nganutin Panglima Pemargin Kasusastraan Indonesia Baru. Kasusastraan Bali Anyar kekawitin dok warsa siu 130 siki sane medal novel sane mamurda nemu karma sane kakawi oleh Iwayan Gobiah. Sane ngeranjing ring kasusastraan Bali Anyar inggih punika sanika pertama wenten puisi Bali Anyar, sanika ping kalih wenten novel, sanika ping 3 wenten cerpen Bali Anyar, sanika ping 4 wenten drama Bali Anyar. Sani makin pacang bawasang titiang indek ceciren kasusastraan Bali. Ceciren kasusastraan Bali Purwa inggih punika sanika pertama
nenten kaunggahang aran pengawinyane. Sane kaping kalih akeh meragi indek karma pale utawi tutur. Sane kaping 3 kaikat antuk ugar-ugar. Sane kaping 4 nganggen bahasa Kawi, Jawa kuna, miwah Bali tradisional. Ciciren kasusastraan Bali anyar inggih punika sane kapertama kaunggahang aran pengawinyane. Sane kaping kalih ngenenin indek kahuripan jatmane mangkin. Sane kaping 3 nenten kaiket antuk ugar-ugar. Sane kaping 4 kasurat antuk huruf Latin lan nganggen bahasa Bali modern sane mangkin. Pinaka pamuput materi papelajahan indek kasusastraan Bali manut ring periodisasinyane. Puputan titiang antuk ngaturang parame santi. Om Santi 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 Om.